Ibe tingchua ilung ta pen mena namai gu Marasam News kadai rensa Zeme ko na pumangai dale. Ottawa Police Chief Canada kadai gu namdi capital city Ottawa gu police bumpers and police roga pasuite bepe pezina Peter slowly na danai kana ku zekrimnge damai ge Ottawa gu police roga pasuite bepe gu tabam ngena peso ga dale. Palam ana hazi lang cruise ku ria za Canada kadai ge COVID-19 ro kap kham rale za government na hindi dle ga minaki ki mina lugai lakcha government nung gize government na rangbe phimak za protesters bam dale za aimeram du police gu pe to bepe na rehe temi magle za ki kan bam delay anuina cheese sales bam delay Canada kedega COVID-19 ro kap khamra Justin Trudeau gu government na hindi local upachanga Canada capital city namdi Ottawa ke ze langkro skuri za protesters traffic grita rabem fuira men namze Ottawa gu city ge bam punira ta di zabam delay ai ze danai kana ke ze krum dai mama ge Canada gu prime minister Justin Trudeau na saze pana emergency aid kanang sangba ta teuza hindi pogu government hang reze za pangam ji be peglu upachang Canada kedega ze lang himrone national emergency sapen duga lu pasang dele hello to bege visited pu nai hello puak cha hello sing peti be pu Bappi Lahiri danai kana ke ze krming dammai tingi ge pakhung meze sogai lu ze pakring ting kam gai dele ze sale Bappi Lahiri hello to ji be pu pating kum react stroke skui Mumbai critical hospital ge pangi mak cha doctors ne puchu tele ze bam ko dele zai Bappi Lahiri du rehe mena sa ze namai kana ke ze krishna bama ge nalang be puchu ko nui ge bata to gu le ze Marasam pogai dele Dr. Deepak Namjoshi Mumbai Critical Hospital gu director nai Bappi Lahiri du rehi za telebe pena saze Bappi Lahiri za pang imak je pungwangai za reuki ge pekyo ke ria bamgai ko dele kana danai kana ke zikrum dai mama ge reuki ge nan pet parai za pekim pe tera di ko dele za sale Kane danai kana ke zikruming damma ge pang siawang rai ze peki dong mena doctors peki ye kuwang ze pang siren di ze reuki ye pungwangai ze Bappi Lahiri cyberari ze USA obstructive sleep apnea ze begne pchilu sia ze nraze sai le ze sale United States ke dena sa ze puni ana na kana ka du Russia na Ukraine de shitse reiti wang di za reiti raza de gum tang na Russia ke du poka rang ko zala de le ze US gu razi te be President Joe Biden na sale United States na sa ze Russia na Remro ibete luze reitu chimedu Ukraine ke shitse reitu rahang langai de za punidu remro ibete luze reitu ra ko zala de le kana United States na Russia mdu sa ze kachel selo zai reitu razai Ukraine ke sura belung si sodara rangai zabam de le ze sale US ke de gureze de be President Joe Biden na sa ze reje so robeze madu rang si lang le chize gna pana American melen du Ukraine ke de gna zetse biaze US ke de global unga wangai dra ku gai de le zaina US mugu embassy pi ke hange tun Zeme News ngotai khamdi delay ze chewle US kidai gu President Joe Biden na media ga saze agency check cha madu te mora ba ga rangai delay US kidai mena North Atlantic Trade Organization territories puni kidai inchi ke changbe de tora phema ku leiza US mena gumza bam gu leiza chogum me North Atlantic Trade Organization gu kidai ke tu gima puni ne chila lo North Atlantic Trade Organization kidai le ne du giza bam ko delay ze sale Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne zinaik na ke zikr stroke sumage Mumbai kyate che Assam baiwa ke chebe toze karabega Tata Sangu chairman Bampe te gobe pe Ratan Nival Tata hang pe gaidele zai Marasam pogabe sai suize Dr. Himanta Biswa Sarma ne Lata Mangeshkar le to bege pezite pe puidana ikakne pakrin tingamga di puiki Mumbai gen kyate che hagwa zenu ne ngyote buguta te gaidele ze Chief Minister Office ne sale aize zinaik na ke zikr stroke sumage Assam Divas Assam gdei goting na mi pui changbage Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne Samson du pet kaize Assam baiwa ke chebe toze industrialist Ratan Tata hang pe gule ize sale Assam baiwa ke chebe toze pe mi hung be zai ngohung sang be to Assam gdei ge tu hulang be zai dilang be ketele noi hai mena ne chi zabam le Ratan Tata ze Tata group ke chebe ge bampe te ze gdei pre pe mik madai ne hago za ngeu te be industrialist champet pe lilap te be go pampo te ze mina ke changbam godle pana Tata group gu chairman Bampai de bize ninkum changket high school gine tingkum changna je kru ko no changbe te je bampu de le Manipur Chief Minister N Biren Singh na zinaik na ke ze stroke sumai ge Ukhrul district kyate che psuibe samrangai ze Bharatiya Janata Party BJP na wang rebelu kru ko na Manipur Legislative Assembly election tingkum changna jang kai kana ga katalai na ngambe changule je sale Manipur Chief Minister N Biren Singh na zinaik na ke ze stroke sumai ge Ukhrul district kyate che sumathai chazal Bharatiya Janata Party BJP klike teluze lokru ko na Manipur Legislative Assembly election ge sapara pe hang campaign te che Bharatiya Janata Party go pipai jusu program ge bangbai dele
Zai Manipur Chief Minister N Biren Singh na saje Ukhrul district ke Bharatiya Janata Party BJP party ne tingkai ke chibe pungwanga be changulei je sale Meghalaya Chief Minister Kongrak K Sangma ne jinai kana ke zik restrok sumage Union Home Secretary Ajay Kumar Batladu Delhi ge na doze Meghalaya state ke government dung giz bai kya Henry Trip National Liberation Council du dagum takne te si be zai hegei tanai be pungwang je sampokak rame balam ge ki ga delei Meghalaya Chief Minister Kongrak Sangma ne Union Home Secretary Ajay Kumar Batladu Doluze de damgalu bechangke samsaje na maika ke Henry Trip National Liberation Council nam baikya bone government du lesiro gaize Meghalaya state ke te se bena dichun to suben chele jai central government na state government du de dam samga ne leje sale jai Meghalaya Chief Minister na saje je lang na lang chumnung ge maki ba kaning be dichun to sube Meghalaya state ke ngoro mang leje sale Ministry of Health and Family Welfare gu Marasam poga besai suize zinai kana ke zikru stroke sumai ge India ka dega COVID-19 rate nan roze positive test pen memino changim ro ha stroke se kruming emdu positive test petele Ministry of Health and Family Welfare za national vaccination drive gu Marasam poga besai suize India ka dega COVID-19 ro COVID sin nai COVID sil kap kai nimriak plane teuze kro reaction ma dai la krus kui chang react set ha te sen coming emdu kap kai ne le je sale zai zinai kana ke zikru stroke sumai ge India ka dega COVID-19 ro relang ba dos na pakna ba dos kap kai nim react plane teuze la him rocket chang kru no ha stroke dai ken emdu kap kai ne le je sale ai gina na mai gu Marasam news ka loi ga dele pi guys and kingani mele indu to dele